Nakon ljetne stanke vraćamo se pričanju priča. Za ovu prigodu ne smeta nam čak ni kiša. Naime, danas najavljujemo dane vrganja u Paki kraj Novog Marofa. A tko je vidio rasti vrganje bez da najprije padne dobra kiša? Znaju to i ovi naši manekeni, a zna i naš današnji sugovornik, Mladen Jakopović, jedan od začetnika manifestacije. Svi koji prolaze starom cestom od Varaždina prema Zagrebu i obrnuto znaju da se godinama u Paki prodavali vrganji i to je zapravo bil i okidač marketinški s kojim smo krenuli u samu manifestaciju. Manifestacija je krenula kroz samu prodaju vrganja, odnosno berbu vrganja i da ljudima pokažemo gdje rastu gljive, na koji način rastu gljive, povezati ljude sa prirodom i da vidimo da smo svi jednaki zapravo. Jedan dio je vezan uz turizam, kuće za odmor s pričom koji ovdje u ovom kraju, odnosno u ovoj županiji ima sve više i više. Ona vrijednost još viša ekonomski za ljude koji su iz ovog kraja je zapravo ta koja se vidi unazad 2 godine koje imamo u istraživanjima, a to su nasadi tartufa. Imamo nekoliko nasada tartufa uglavnom pod lješnjacima i koji nakon nekoliko godina daju prve ekonomske rezultate. Odnosno u višegodišnjem programu se da jedna obitelj od toga i živjeti. A naravno manifestacija je tu samo šlag na tortu. Evo upravo nalazimo se u jednom takvom primjeru OPG-a Jakopović. Razvijamo priču specifičnih nekih ljekovitih biljaka i razvijamo visoko dodanu vrijednost, a to je proizvodnja, promocija i prodaja kozmetike. Unazad 2 godine imamo još jednu dodatnu vrijednost koja je takozvani nadstandard, a to je biodinamika. Biodinamika je vrh koji postoji uopće u svijetu, najveća kuća koja se certificira to je švicarski Demeter i dalje od toga jednostavno nema. Želimo potaknuti kroz simbiozu turizma, gastronomije, manifestacije, smještajnih kapaciteta da ovaj prostor zaživi na puno jednoj višoj razini. Dakle, pred nama je vikend 13. do 15.9. Dani vrganja u Paki, 20 minuta od Zagreba, 15 minuta od Varaždina, petak okrugli stol u Kulturnom centru Novi Marof u večernjim satima, subotu popodne krećemo sa samom manifestacijom, degustacijama, sa traženjem tartufa, nedjelju cjelodnevni program, zabavni, strelčarstvo, balon, degustacije, traženje samih vrganja. Vikend je pred nama za opuštanje prije svega i sa življenjem s prirodom.